Sesikhathi lesingwenyama sekuthi usithathe leseluleko lesi lengikupha sona ngwenyama khipha live lemaswati ebudlelwaneni nemangisi nemamelika uyulifaka ebudlelwaneni nemashayina neRussia ngemave sibili lapha lokwendiwe nguTrump nje ku World Health Organization ukuthi asuke nje akuswishe avale ukuthi lusito singasalitholi yingomba ukuthi belumbi for the past 300 years saqala kuhlangana nabo vele abazange sebake babe bantu sibili buka namhla sinelive lelincane sikotelana semuqwa belumbi bathe besuka lapho bathatha wena iron ore wena golide wena diamond wena nsimbi bathatha konke bashiya singenalutho bangasakheli ngisho nemadolobha eSwatini belumbi vele abayuze bamthathe umuntu lomnyama ngako ke ngwenyama sicela lokho ukuthi usilalele ubukele lelive ukuthi lelive alibenefit ungabukeli wena nefamily khipha lelive ebudlelwaneni nemamelika laba abantu laba Donald Trump nje uyasidemonstrate litho tabo dimbi faka lelive libe nebudlelwana nabo China lusito singachubeka siluthole lusito loluphilako lolungenathi ingabekelelwane leli lasemelika lusito lunetihibe letinyenti kufuna sikholwe labelumbi